Orukura abakozi awe Abdara yahabara abantu abashashirwe sente z'enshumbushano konkabare mwiro mu itaka riri kuza kuba mu irrigation project ngo bazakorwa nko kwa mateka garukuragira. We are ready to handle anybody who was compensated and has deliberately refused to vacate the land for the progress of the program of the project. Jagala kwebaza chairman 3 already they want to take legal action against whoever that is actually sabotaging the program. But it is okay. You can take that step. All I think is that after demarcation, I don't think there will be noise. Okuzitirira arikamusimero no mushuganisa abantu na Gavumenti mu kitongore cy'amizi n'entura nagira ngo emyanya kwasirweho harimo mwiga ibarya Rwendahi na Nyakarambo mugombora ya Cyanda endije ni Nyakishojwa Nyaruhanga Mutojo na Ibumbwa mugombora ya Katete n'ecyaro cya Kanyungusi omugombora ya Kanyantorogo. Gambira abantu rushanju 82 report yitu tukagikora twatanise na pipe mpango ya main pipeline. So aho yakola abantu rushanju 82 konka hano yawo turi daamu n'abantu 542. Mukuru w'entebe ya Kashato mugombora ya Cyanda Davis asima yasima Gavumenti kubatekatekaho hanyuma y'enjare yabireho emyaka yenyima kandi yaberi pledge ya President Museveni ahanyuma y'abantu beyinji ba KANUNGU district okutera omuranga ninga kutera orwali ahabwenjara yabiremo. So bwana kawo ndenda kusima Gavumenti abebembezi nibajyango haro abatura batankire kuteganisa Gavumenti omukombe irrigation scheme egi nuko kuhabara project egi nibeyizire kuhera mu kushera emisiri no kwongera emisharuro mu district ya KANUNGU. Teri yaba World Bank hago kuba washera emisiri yawe kera ni wari kuganyigwamo ni twabali hale tutine irrigation tuganyigwamo hati wale tentondore chini baziya Kabale ni baziya Kasese ashizaruga cyanda ni mamuferigwe ki. Okuzitirira itaka ryakwasirwe kutandikire ari bari seru ahitaka ryabire ryagati y'abahara bamugenzi Branche bamuturaki Tsime Joy Christine hamwe na Anna Cyahamutima Gashakwa Hweza Wilfred.